صل وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صل وسلم سلم يا على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Umar dan Utsman, Sayyidina Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Wan Fatimah binti Rasuli. Ya Rasulullah, junjungan kami. Umar dan Utsman, Sayyidina Ali, di Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli. Ya Rasulullah, junjungan kami. Dalam hidupnya minta amalan, pangkai tari wang lam kubur teman, segenap tubuh gebalat kafan, pangkai tari wang amai terbenar. Salli wa sallim sallim ya وصحبه أجمعين. يا مولانا يا حبيبي نبرك ربا ولتيتي. يا مولانا يا حبيبي نبرك ya Rasulullah, urang kiamat syafaat Nabi, sinan kena preh ya Rasulullah, urang kiamat syafaat Nabi. Rahmat Allah dama sejahtera atun Nabi panghulai kita, Nabi Muhammad dan keluarga, bandung sahabat semua rata. Nabi Muhammad dan keluarga, bandung sahabat semua rata. Salli wa sallim sallim ya وصحبه أجمعين. رحمة الله دوم السجاد
di akhirat azab bina sempurna, di akhirat azab bina. Salli wa sallim sallim ya محمد وآله وصحبه أجمعين صل وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين صل وسلم سلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Umar dan Utsman, Sayyidina Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Wan Fatimah binti Rasuli. Ya Rasulullah, junjungan kami, Umar dan Utsman, Sayyidina Ali, di Abu Bakar sahabat Nabi, Tuan Fatimah binti Rasuli. Ya Rasulullah, junjungan kami, dalam hidupnya minta amalan, pangkai tari wang lam kubur teman, segenap tubuh gebalat kafan, pangkai tari wang amai terbenar. Salli wa sallim sallim ya سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا مولانا يا حبيبي نبرك ربا ولتيتي Syafaat Nabri sinan kena preh ya Rasulullah, urang kiamah syafaat Nabi, rahmat Allah doma sejahtera atun Nabi panghulai kita, Nabi Muhammad dan keluarga, bandung sahabat semua rata. Nabi Muhammad dan keluarga, bandung sahabat semua